Koinei te hikoi o ngā hikoi, mō ngā kaiako me ngā nehi e aukati ana i Aotearoa. Nā te nui o panonitanga o te kāwanatana e pēhi ana i ngā kura, i ngā kaiako, i ngā kaimahi. O tira, he mea nui kia tautoko i a rātai katoa, aha koa tumuaki mai, aha koa kaitaurima mai, kia whawhai tonu, kia pai ake ngā āhuatanga o roto i o tātai kura. Ko hinetai ke reapa tehi o ngā mano kaiako, ka takahia te nukuroa o te whenua ki te hikoi tahi me ngā kaimahi o ngā tari tūmata whānui, kura mai, hohi pera mai. Kia rongo, kia ata rongo, kia tino rongo rātai, he toimahana mahi i tēnei wā, e pēhi ana ngā kaiako i ngā āhuatanga o ngā mahi, o ngā panonitanga, me whai tautoko a kura a kai awhina nei, engari he iti noiho, he iti nā kaiako, i nā kura Māori, kai te raru, i te taha kai riwhi, e rā āhuatanga katoa. Rotorua has put a stake in the ground on behalf of its people, on behalf of its workers, and we stand here united. Ko mai tāna te kai tohu kaupapa here Māori o te uniana o PSA, kei Rotorua i tēnei rā e tū ngā tahi ana me ngā kaimahi ki te pokapū o te taone. It's just so important that this government realises and understands that it's actually the people that are speaking, it is our people that are speaking, it is our people that are actually saying what you're doing by making these cuts, by cutting the ability for us to teach and take care of our people is not right. Tino hari kōtaku nākau e tituru ana ki ngā nehi, ki ngā kaiako, ki ngā kaimahi huki e manaaki nei ngā mea o te hāpuri, e kore mahi ana, e māwiwi ana, e noho kuare ana, e noho pohara ana. But that's exactly what the government is doing. They are trying to ignore you. But they won't, will they? They won't succeed. Ko tai mai hoki ngā mema o te pāremata ki Rotorua ki te tautoko i te hikoi nunui nei. Ko te matepiko he ngangara. Koinei te kaupapa o tēnei kāwanatanga. Kei hea o rātai nei whakaroa, aroha tētahi ki tētahi. This is why I'm here, this is why we're here. It's for our PSA members, it's for our PSA members across the government, but it's actually for all of our workers in the hospitals, in education, and those of us that have supported from the other unions. Me whai ora anō te motu, kia tūrangatira ai, mātou, tātou, i runga i tō tātou mana motu hake. Ko ngā reo a ngā kaiako, a ngā nehi e horapāna ki te takiwā. Ko te manako, kia kaua e taka kia taringa turi. Te kawa pāora, mā Aukaha.